nekim pravim vrednostima. Nastavlja se novi dan, idemo sa sledećom temom koju sam najavila i na početku. Naime, indijski državljani na privremenom radu u Srbiji mesecima su žrtve radne eksploatacije i to radeći na najvećim državnim infrastrukturnim projektima, izgradnje brze pruge između Beograda i Budimpešte, koju država sprovodi sa ruskim partnerima, kao i Koridora 11 koji iz kineskog kredita gradi kineska firma. Upravo tim rečima počinje tekst koji je za Istinomer napisao novinar Saša Dragojlo. Do čega je sve došao istražujući ovu temu, jutros govori za Novi dan. Saša, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala vam što ste ovde. Hajde na prvom mjestu da kažemo kako ste došli do teme. Pa do teme sam došao uz pomoć nevladine organizacije Astra, koja se već mesecima bavi ovom temom, ali zbog toga što indijski radnici nisu želeli da se obrate javnosti, zbog toga što im je novac jedini motiv što su došli ovde, dakle nisu želeli da alarmiraju javnost dok nisu stvari došle do kraja, da su osjetili da su stvari došli do kraja, da ne dobijaju plate, da su uslovi za rad loši i da više nemaju poverenja u poslodavca kod koga radi. Ko je njihov poslodavac uopšte? To je jako zanimljiva priča. Njihov poslodavac je formalno američka firma Idea Capital iz Majamija. Međutim, oni su pre godinu dana upućeni na rad kod srpskog poslodavca Nikolić D.O., koja praktično kao podizvođač radi na najvećim infrastrukturnim projektima u Srbiji. Međutim, ono što je jako interesantno u ovoj priči je to da praktično ugovori po kojima oni rade, koji su američki, u Srbiji nisu uopšte legalni. Dakle, razgovarala sam sa nekoliko stručnjaka za radno pravo i oni su utvrdili da ti ugovori nisu legalni u Srbiji. U tim ugovorima postoje izuzetno, mogu bih reći, skandalozne odredbe, kao što su te da poslodavac može da zaposlenom da otkaz čak i bez formalnog razloga, što je apsolutno u suprotnosti sa našim zakonima o radu. Srbije, a ti ljudi su angažovani na radovima u Srbiji. Vi ste kontaktirali njihovog poslodavca, šta kaže? Njihov poslodavac, dakle, to je isto interesantna priča. Firma koja ih je angažovala? Firma koja ih je angažovala, Nikolić D.O., dakle, vlasnica je Nina Nikolić, koja je direktorka i u američkoj firmi, ali i ogranku američke firme u našoj zemlji u Kraljevu. Dakle, u suštini ovde možemo slobodno reći američki poslodavac je fiktivan, pošto su, dakle, indijski radnici nisu bili u Americi, dakle, uopšte, znači to je samo fiktivno zapošljavanje, oni su praktično samo došli u Srbiju pomoću tih ugovora. To je klasičan outsourcing i možemo vidjeti da je naša zemlja na ovaj način praktično konačno postala deo tog globalnog sveta i našla svoje mesto u njemu, iako se možda nama to mesto, kao što vidimo, ni ne dopada. A šta kaže direktorka? Ona kaže da, pa ona, mislim, isto nije sigurno kod tih ugovora. Ona se izgovara time da je po američkom pravu to tako. Ti ugovori čak nemaju ni pečate. Dakle, apsolutno po našem zakonu nisu u redu. Dakle, ona na taj način gleda da ona njima pruža u redu uslove, kašnjenje plata, što je izuzetno interesantno i govori koliko su ti projekti dobri za naše građane i same firme, je to da razlog zašto ona ne plaća njima plate je to što izvođači radova koji su njih angažovali, a to su strane firme na našim projektima, njima nisu isplatili novac. Dakle, vaša osnovna teza zašto ste krenuli u ovu priču jeste sumnja da postoji radna eksploatacija i to je ono na što je organizacija Astra upozoravala i dalje upozorava. Išli ste tamo, razgovarali ste s tim ljudima. Na šta se oni žale? U kakvim uslovima žive i rade? Oni su sad trenutno smešteni u radničkom kolektivnom smeštaju u Surčinu. Dakle, oni žive u izuzetno malim prostorijama koje nisu baš uslovne. To je otprilike 10 do 12 metara kvadratnih po 4 osobe. To se vidi na fotografijama u članku. Dakle, pitanje je kako je to grejanje unutra, s obzirom da su mi njih nekoliko rekli, a i sam sam se uverio da su morali sami da kupuju one grejalice, ali ono što njih najviše brine, dakle, ti ljudi su ovde došli zato što su u sopstvenoj zemlji u Indiji, nemaju uslove za život. Došli su da zarade novac za život. Tako je. I njima čak ti uslovi u kom žive, u kom rade nisu najgora stvar. Njima je najgora stvar što svaki skoro mesec ili po nekoliko meseci od kad su došli ovde, to je 6 meseci, bar ova grupa radnika, njima konstantno kasne plate. A to je osnovni motiv zbog čega su oni uopšte došli ovde. I ono što je interesantno, taj novac, oni ne raspolažu tim novcem u zemlji.
Dakle, sav novac ide na račun u Indiju i tu dolazimo do ove priče o radnoj eksploataciji. Dakle, to su strani državljani koji ne govore jezik, koji ne poznaju zakone, imaju, možemo slobodno reći, robovlasničke ugovore na neki način i oni su praktično ovde u prinudi sa svih strana i bukvalno nema niko da ih zaštiti. Njihov ugovor kaže da ukoliko pre isteka ugovora žele da se vrate, da napuste taj posao i da se vrate u svoju državu, da će oni morati da snose troškove puta. Međutim, kao što ste rekli, njima novac leže na račun u Indiji, ne ovde u Srbiji, a postoji još jedan moment u cijeloj toj priči. Ispričali su vam da je došlo do jednog pokušaja oduzimanja pasoša tim ljudima, što je, dakle, još jedna od karakteristika radne eksploatacije. Da, ja sam imao uvid i u službenu belešku MUP-a, koji je, dakle, izašao na teren i to je praktično jedina reakcija MUP-a u ovom slučaju, ako traje 6 meseci, ako su brojne prijeve same Astre poslate. Dakle, jedan od indijskih državljana se žalio da ne žele da mu vrate pasoš pod izgovorom da on ima još ugovor i da mora to da odradi. Međutim, on je otišao u policiju uz pomoć devojaka iz Astre i praktično taj pasoš je njemu vraćen i ostalim ljudima. Dakle, sad ne bih želeo da ulazim toliko u ovo zato što vlasnica firme tvrdi da je to morala da se uradi zbog prijave boravka koji je promenjen, ali u svakom slučaju kada sve uzmemo u obzir izuzetno i indikativno čitavo to postupanje prema njima. Osim te službene beleške u MUP-u i te reakcije, da li je bilo kakve druge reakcije državnih organa? Pitam vas zato što je istinomer, i vi ste postavili dodatna pitanja inspekciji rada u vezi sa zakonitošću ugovora i legalnosti rada indijskih državljana u Srbiji na ovim poslovima. Do objavljivanja vašeg teksta nije bilo reakcije. Da li je možda došla naknadno? Došla je naknadna reakcija, ali inspekcija rada, odnosno Ministarstva za rad koje odgovara na pitanje u ime inspekcije rada. Međutim, taj odgovor je, mogu reći, i pisat ću o tome narednih dana, praktično skandalozan. Inspekcija rada tvrdi, dakle, da ti građani, to indijski državljani, mogu da se žale američkoj inspekciji rada i da oni praktično nemaju ništa sa tim, što je praktično odricanje države Srbije od sopstvenog suvereniteta i jurisdikcija našoj teritoriji i praktično inspekcija rada krši sopstveni zakon o radu, jer u članu 2 zakona o radu jasno piše da svi domaći strani državljani koji su angažovani ili u domaćim ili u stranom licu, pravnom licu, moraju da poštuju i da rade po zakonima Republike Srbije. Na taj način možemo vidjeti da praktično država se odriče svog suvereniteta zbog nekakvih projekata, infrastrukturnih državnih projekata. Inače i Astra je reagovala u tom slučaju i ona je prijavljivala. Nastavljate da istražujete, kao što ste rekli, osim ovoga u kom pravcu ćete ići dalje? Pa baš u pravcu ovoga, jer mislimo da ovaj odgovor inspekcije rada govori da je ovo svojevrsni presedan. Dakle, ovim može se otvori Pandorina kutija. Razni poslodavci mogu da registruju u raznim zemljama radnike i onda da ih upute ovde da radi, navodno da se ne poštuju njihova prava. Zamislite sada da iz Saudijske Arabije dođe neko i, na primjer, uzme da maltretira sopstvenu ženu zbog toga što u njegovoj zemlji su takvi zakoni. Dakle, to je apsolutno skandalozno i mislim da javnost generalno treba da se pozabavi ovim pitanjem. A inače i kad Ministarstvo rada, kad predstavnici Ministarstva rada govore na temu radne eksploatacije, svedoci smo da upozoravaju građane Srbije da kada odlaze u inostranstvo, prvo pasoš nikome ne daju, a kada se dese ovakvi uslovi pod kojima rade ovi indijski radnici da se obrate na koji god način znaju državnim organima te države ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Naravno, građani moraju da znaju da srpski državljani kada idu u inostranstvo, u Slovačku, na primjer, imali smo brojne primere, dakle, videli smo kako su srpski radnici žrtve eksploatacije. To se sad dešava u našoj zemlji na najvećim infrastrukturnim projektima. Državnim projektima. Tako je, državnim projektima za koje je upitno koliko novca praktično ostaje u zemlji i kolika je cena toga, s obzirom da vidimo da kineske i ruske kompanije dakle, rade ove projekte, finansira se iz njihovih kredita. Srpski radnici praktično toliko ni ne rade jer su, nažalost, morali da odu iz ove zemlje. Tako da imamo jednu izuzetno zanimljivu globalnu situaciju. Dakle, u Srbiji u ovom trenutku imamo ruske firme, kineske kompanije, indijske radnike na državnim projektima, što govori da smo postali deo sveta,
ali to mesto u tom svetu, nažalost, i nije baš